Yoh masa jamun, yoh maju Aceh, cukup le cengkeh, pala ngon lada. Raja yang pimpin pih cukup areh, dum rakyat Aceh, hudip bahagia. Ngon hukum Allah, hana melangge. Hukum di Aceh, ban khun ulama. Bangsa bodohnya kamega Aceh, na kajah Aceh, kandran di raja. Kepeng manteng dari muh gepeh, demnan ke Aceh, sip kaya raya. Nanggro Eropa ibaba lileh, dak masjid Aceh jimat kuasa. Jimita cara memacam daleh supaya Aceh berjud dicuca. 26 Mac 80 jele tanggai kasaheh Unanggro Aceh Belanda teka. Dijuk ngan surat ke Raja Aceh ngan muka bengeh le awak Jawa. Dibi ngan tempo si jum tan lubeh ke Raja Aceh untuk bicara. Lake jenawup haba yang saheh. Belanda jipreh selat Malaka. Lama masa si jum wate ka abeh. Aceh kabungeh gejawab hana. Dikirim tentera le ribe lubeh untuk perang Aceh rat laut raya. 12 uro diserang Aceh. Tubit be cengeh asap mubura. Biasa mentang di bangsa Aceh. Golom gat bengeh manteng ke Sabah. Belanda fikir urang ka abeh. Sang abeh tu kenang bazoka. Laju diputar kena ubine. Kajit di tengah rat mieng kuala. Ohdro udarat Belanda palih. Dipiuh sedih bak masjid raya. Hana disangka dijih kagepreh. Kena habis le anak bangsa. Panglima Kohler di sini habis. Oh le getakeh bak bruk kepala. Yup kaya raya sinan mempayih. 80 lebih mati Belanda. Belanda jiplung ujawa jiweh. Malay di habis ngondonya luar. Rap rata koran haba mutulih katro u Inggris ngon Amerika. Menurut sejarah yang kamu tulis, diserang Aceh naput kalika. Dipoh ngan urung hana dipilih, bandum dipuabih truk bayi bana. Leher belubeh mati mutindih, depnan kepalih kafe Belanda. Wate tak ingat diteka sedih, ada je tapih bandum Belanda. Nibak Belanda Jino tak harap supaya diangkat surat penyata. Ngat mu Aceh lom lam mudaulat, bek le musapat ngan sipai Jawa. Ba Allah siro doa terpanjat, Aceh tak harap bagah merdeka. Bek le lagenyo susah kamotat, hasil jai tat-tat rakyat lampapa. Lun laki maah kadang nasilap. Yang hana tepat ba ulun reka. Maklum lentuan kencarang tat-tat. Tulis hikayat hana biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.